Aya, ira. Ira. Yendi. Drama yake. Mathaa ma kindu tha kindu mathaa-ini ma kindu thaa kenda-ini thaa 10. Yake, eyo niguite. Gatagati ka riri, ka muthuri uyu witagwo Njaramba, na Cia Wangu. Oh, borithi. Niki Njaramba mongorania na Cia Wangu. Riu Njaramba kwao ri, ni haria Gatumbu. Gatumbu ni kule kwa Waithera muitherani. Yes. Kandara. Njaramba no miene yo. Riu Njaramba ri, ni ari gakari gake, no gatithiaga muno. Ni ka hau roko. Oh, kaoparetagira hau roko. Ni ka hau roko. Riu athiete kwa riu ni kagundu. Akambata hau rugongo ka riua, agathie Gatitu, area icio. Na ni athuri ara riri, ni ari magurite tukari turia twitagwo Muruthi. Muruthi yari ne fai ni ro pick up ri horita rwa Muruthi. Yes. Riu agura ri Njaramba ri ni aragira na ibata ria kuharuruka Thika. Yes. Aba kimenya riu ngari icio ri mundu ina ngari icio cia muthemba ucio ri athuri acio akora thia kuraihu ri ndatindanagira. Bora ngari ni iraruruma na ni arora mai mesawa na ina iguta. Yes. Irori rio. Yo Njaramba ti mukuru guo tondu ina kindu miaka 65 hau. Yo ti mukuru muno no ti mwithi. Yes. Njaramba okari arakirikia cuguri ciake Thika igukirigana na maramuonire aragicomoka acomoka ri gukorwo gukinya Blue Post ri aracemania na thigari cia traffic no nginya ikirugamie ngari thigari cia traffic korora ngari ri ngari ya Njaramba kindu kia mbere ri methiru maguru. Ndire ciria rika riayo ri ndingia kugumirwo ni gathina kau methiru maguru. On top of that insurance ya ngari yo ri ni ya expire no Njaramba ndeka atia ndekirite insurance sticker. Ayayayaya hau ni hakuimba. Muborithi aramirugamia aroka aramwira habari yako mzee, uko salama? Salama kabisa. Majina yako unaitwa nani? Njaramba. Unaitwa Njaramba? Yes. Na mbona hii gari yako naona ni kama insurance yake iko wapi? Iko hapo mbele. Hii ime-expire mzee. Haya, inaonekana mara ya mwisho kuweka insurance. Uliweka 2013. Alafu tena hii miguu yake mzee kulingana na serikali ama ile mambo inatuongoza sisi kama ofisa wa traffic hii miguu yako imeisha na ufai kwenda nayo kwa barabara, inahatarisha maisha yako. Ni road worthy. Kwa hivyo sasa inafaa ushuke tuende moja kwa moja mpaka station uandikishe ujue kama unalipa fine ama uende kotini. Njaramba aramwira atiriri atire thina munene nengo kiuma ira kenjuke cira no kinya no akuma kenjuke munene aracoka muria atiriri ngari ino ni muguthie nao munene kana ni twarithirie we mzee shuka sawa wacha nishuke akiuma guo ri Njaramba arekuithia ati arekuithia areringikithia aretungumania thi akiuga kuma guo ri handu ha gucokia murango guo ri araimire ararora borithi tondu irari igiri aragwa mu bu na arambia kwa matha mundu araraba borithi irarora na iraigua atiriri u wakura maitho ri avande mbwarakiza kuja hapa Blue Post. Arolio nini ba? Una mzee ametumesika hapa amezirai Njaramba ri ndio tuone yakuite ri no aramacemia na karitho kamwe no aramahura cia thi marambia gwitana hau maroka magitana hau ri marorania kuria mekuruta ngari imutware thibitari ambe agatangikirwo avande mtu tutapeleka hospitali wapi? Hii inaonekana ni kama imekufa lakini roho inapiga. Mareo hau makasagasa ineo ri mararehe Kimariamu nigetha magikuwe bakuwe Njaramba maigwe na ikio Kimariamu ine ri Njaramba arokira arahumuka meri
Ndio anaigua hau makiaraniria mara atiri. Sasa hii mambo gani tukipeleka station huyu mtu akikufia hapa. Tutambua ni sisi tumemua. Mlele kiundu. Sio hata tuletea mambo yenye tukua nayo. Ale arokerire ogwo muborithi mwana rutire ngofia arehura thigino. Jarabe hau okirari muborithi aramuria atiriri we mzee unajisikiaje uko namna gani? Huku ni wapi? Bwana atiriri huku ni wapi? Wewe mzee uko hapa uko Blue Post. Nafanya nini hapa? Nafanya nini hapa? Mzee tulikuwa tumekushika na makosa kidogo ya gari. Wewe kutoka hapa kwa gari ukaanguka. Auli atiriri uko sawa? Alika. Niko salama kidogo lakini nilikuwa nauliza. Naweza pata chuti kidogo nirudishe sukari. Meloga viti. Na kuanga na shinda ya kuanguka ala kule sukari mwili. Na kuanga na shinda ya kuanguka nikiamuka hata ukipigia mbimbi yangu na pe yangu aperemende. Forithi ana mundu na thiti. Otire. Ramenya thiti ragerirwo ku. O jogo. Jaraba heo thiti. Heo thiti. Acoke fomu. Acoke fomu. Araheo. Aragirwo ici ino mitaga teno ya green. Iriku tropical. Tropical. Aragirwo tropical. Amu munyari. Aretwe sawa. Arorire muforithi atiriri. Mzee uko salama eh? Niko sawa kidogo. Sasa utaweza kujidrive kujipeleka nyumbani? Inaesha jarimbu. Ingawa nasikia miguu yangu haina rudisha nguvu sana. Arorire muforithi atiriri. Basi wewe kwanza kaka hapa kidogo kidogo tufanye kazi. Ukisikia mzuri wewe tuambie uende uchukue gari uende. Jarabe hau ule arakira hau dakika ta 5 areta muforithi. Afande. Kuja kibande. Nasikia ni kama anarudisha nguvu ya kuendesha. Na juu si nguvu mingi sana nikuvinya tu kiranga. Na nitaendesha mpaka kwetu ni Gatumbo. Unajua Gatumbo? Muforithi mwene muoria. Hapana mimi hapana njua hiyo huko ni wapi? Jarabare aroya gari. Arathiririka. Ihenya. Nginya Gatumbo. Akinya Gatumbo re. Gacori. Arakora muci mutumia ni mekuhuraga thimu. Nego kimenyitaga. Etire nginya thuria muitura. Arakinya hau. Gukinya ri mutumia akiamwona na muria. Ngai Jaraba. Kari ki? Niki giko thutha. Wani kari ki giko thutha. Na niki utekuoya thimu. Yeyo ne tikuria. Tikuria ngorega kuoya thimu. Nyuma na ithako ria ngerekano nguthaka handu. Ithako ria ngerekano. Mutumia aramuria atiriri. Na tugitigereire watwira wagira irio cia ng'ombe kagwithire ate mwathie ndurama. Kwera atiriri. Aya, ona ndiuma ndurama ekuhaririirio. Ni ndimibanga bangire hu ihenya. Ni uhoro ungorire. Na ni ndago uria ukire. Ni ndumite ngatu mwanginya thigari. Ni ndacia thomuthi. Nginya igure yaga ikanjira. Ngaigwa ikira na wi mutheni ndukiriuke. Mutheni uka tuiguithania. Ni rire uka mukinya Blue Post re. Ndakure na thigari cia traffic. Cikwenda kungwa moko. Nemenya mati Jaramba. Mati Jaramba nu. Ngethi gucuka ngari ni yako guo. Ndago igima. Ndago igima naka kuhunya ria mbere. Nani yakere? Ngwigwa mwakire na avandi. Ni kama mzee ameaga huyu. Ngiye muthaki wa mathako. Ni kama mzee ameaga huyu. Na ni ngumahuraga cindi thi. Kumaikagia si. Ngome jihani riu. Givanga. Na ni nyuririkanaga movie tuonaga ya Rambo. Yenda kuona retreat no sharenda. Ngorete hau. Ali atiriri. Na rugo cokire gwathia ate wanie makurekereria uima. Tumakite twahura thimu. Ndingiotire kuoya.
tuone hindi nyuma stage ithako riuma iguru hindi nguringa punchline ya mwisho ndumite cia wangu theremende nditumite theremende taihe ndumine mushinga ndiugane mama kagioneke kuogwo meguthaithaga ndiuke eti matambiwa ni wamaniua matambiwa wamenitambulisha gwengwe makivutani na waya sitangwatia nyamũ ici ciao ĩno ova harĩa njiguire nĩmekũrehe maria mundu ũrĩ thibitarĩ ndariũkĩra hau merenga ithako ndauga kat ndĩrenda director wa ithako rĩu nĩ last scene ndũkĩra oria atĩrĩrĩ na rĩu okĩra gũthire atĩa gwĩki ndamwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ na ndokĩra ndĩ ya theremende wanja imana muoria uma hau nĩwogĩrire na nĩwe kwenda kunyita ndi mũtu atengerire ta Mose wa ũrĩa wake nĩ kũrĩ kahaya tũng'a getagwo Mose ka mwari atengerire ta Mose wa Maritha akuiga ngemi ndariũka noni ndĩtĩkie no thake enwacume kuma kĩngũire nĩkĩngũire waniĩ munyonyi ũrĩa ndagĩka hau hekwĩhũrĩte andũ niĩ hurutĩirwo njũkĩrire ũguo mwamba kũnjũria kana ndĩ mũhũtu ona korwo nĩndĩmaringire itherũ ũguo ingĩrĩ mũrĩu nyama kiro na bagiti ya iria ikũmi na 57 mĩthako ya ngerekano mũkĩuna thimũ ĩyo nĩ hĩndĩ ithako riuma igũrũ ndingĩmĩoire